Kastalatibyan! Kit ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako na. Ti sobra a panagniw-niwat, dadaelen na ti pundasyon kenragsak ti pamilya. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Bakit? Ata ako. Unay ka matin, Berto. Kita ang mandeta sapatos mo. Nakataptapo. Kalinlinis ko lang. Adi, agpiga da. Jay inusar mo atwalya itay bigan. Di mo pa'y insalapay mo. Binaybay amlatan ijay banyo anakawara. Bakit? Jay panang pisit mo ijay toothpaste. Namin anok nga imbagakin ka. Ajay pinakaungto na tipis item. Saan nga ijay tenga. Unay matan, kasang-sangput ko ang nagtrabaho, dagita ti isab-sabat mo kanyak. Ay, saan ka nagsawi ti kasta kanyak, Berto? Ay. Di naman itudo-tudo di tawalis ngay gemaw. Ha? Ipang urkukan ka da itaw. Isungantal na ka. Danggam, dagiti bagbagakan ka. Bes, dituyak man pa'y balayo. Jack pa'y lang kaya ti agawin. Katwan uray dito ikapayon ang maturog no kayat mo. Ay, Bes, biro kandak nga tadagiti naganak ko. No sa anak nga agawid iti uray maminsan lang arabi eh. Ay na, kunam to pa nakaungungot ni Mami. Pudnumot nga men. Awan sapay ti aldaw asaan anagungat ni Mami. Kasla armalay tingiwat na. Ay na, imbag man, tadida agapa ka ni Daddy. Naanos ngamin ni Dadig. Ang Jack mo, no pagpatinggaan ti kinaanos na. No siyak, maako ni tikas dyan nga ugali ni Mami. Ay, nabambanog ti tao. Awan pa'y umay mang tulong kanyak ngagluto. Mga nilaang ti pagalistuan da. Ay, saklamin ang aglutaw, aglaba, aglinays. Ha, una yung... Ayan nga, nagtito ang anak mo. Ay, jak amo tinapananday jay nga abi. Nalpas mo tanti klase na ti amo. Ngam aging gaitang awan pa'y. Day tamo junior, kasangsang po na, imbarsa ng jebag na di tatugaw. Timarayon anapan na ki ay ayam. Oh, anya, makitam ti arami, dagiti anak mo. Dadakkel dan, ngam di dapay amo matitumulong dito'y balay. Saklat ta amin ang ti mapatudon. Kasanwasaan da ka panawan, kat nangiwat kamat ngamin. Naa, siyak pa'y ita na kanayon amarigregatan ti mapabasaol. Anya ti kayat mo, agul uli makaklatan, idin to ta dakayaw akabalay kaw. Ibabampay ka di day takutsilyo ngay gemaw. Ha? Tapno maawatam ti bagbaga. Sapay nagtadum day ta. Denggan na kunanay, Berto, amaw. Ay! Ha? Natitilang ang tilapayag kung agdangdangagan ka. Na, apaya pumano ka? Mapaanak ijay balay ti kumpare. Tanatal-tal na ijay ngam dito'y balay. Sige, isan kan ng subsuplay! Oh, pare, saggay sa tabir, pamparelax. Talaga ka sa pulak ti agrelax pare. Pero may stress sa kajay balay may. Nasuswerte aklabasit ngam iti siga, pare. Tajay nasawak, saan nakasla armalay tingiwat na. Ay, no amukla ko kasto iti ugali ni insang. Daklak man ingkasar ide. Nakaumamot ngamin ide. Sana matagtagare. Tagayam, nabudulak mahit. Alakit, ano sama? Anyangay nga raod. Agbaliw tumatla siguro. Naginaw ka aabe. Kat ni ading mo junior mat ti pagkalun ko nam itinanganan. Tapno saan nga agunget ni Mamiyo. When Daddy? Tulungan nyo man ni Mamiyo. Tapno saan nga karangiwat. Anya nga ita, aramidin nyo di tang agam, ha? Ibabaon ko ni abe nga isunti aginaw tapno makainana ka. Taday ta siguro ti rason ti panagiungiwat mo. Dahi ta pa nakabambanog mo. Ay, nasaya ata na panunot mo da ita, Berto. Tapod na. Pudno lang unay da ita kinunam. Ay, mapana ko na ginaw. Ay, saan? Siyak ta ginaw. Ngam imbaga ni Daddy asya. Siyak nga rudang tasinsinan ti panaginaw mo, abe. Dublyak tumulaang. Di siyak tumulaang ti mabandaw. Iso asyak laang. Ala, agtugaw kayo ki di amin ditan. Ay,
Anya ginanaak met kumanta na bambanugak. Ngam saan ta siyaklat ti agkupin kadagitoy linabaak. Siyak tupay lamanen ti agplansya kadagiti uniform dagitoy kabalay kao. Ay unay Sa akong ti agkupin, bakit? Sanen, siya kong tagyak kayat ti panagkupin mo asinsinan. Ibagbaga ni manang ko ang mapanak agpasyar igay balay da. Ang di masango tanagadumat asikaswak dito'y balay. Agasam ngamin dagito'y talo apag sir-sir-biyak, akasla dala senyorito kas kada senyorita. Ay Bertaw, pakapsutan mam data tibay. Apay, di ka madlaw nga dataw dito'y likodam Ngarod mang agtiboy-buya, agtasao ka mat asao. Ayaw ang pay respeto mo sika. Awan lang arudan ti may tultulong mo dito'y balay. Di nakpay amo respeton mal. Hindi pa man langan, tamapanak la maturugan. Na, ita, panawan na dito'y sa alas. Ay talaga saan yung amo nga isakay dataw. Ay puunay ka mo tambertaw. Jak amo no sadot kawon no anya. Mabang-bang utak mo sa amutin. Nasaya ata na ka rin ka. Apay maninaya. Inurnos ko idikal man da ito'y badbado dito'y kabinet. Apay akas to'y manang. Di mo amo nga urnusan kalpasan nga agala kay tibadaw. Ay makauman ti kastoy bertaw. Siyak ti para urnaws, si kamot ti para panggulaw. Insang, isardang mo man dahil pa nagsirsermon mo, tani rabi eh. Ay sana mabaleng! Abas talatan aguli makakiti kastoy nga aramida daw. Abuswan dalaw na yaw. Ano, kasano nga tayo, makaturog na tao, no kasto. Oh, abe, kato itibalon nyo kiniading mo. Pagguduan nyo dahil tasang agasot. When daddy, Nanganin ni ading mo? when daddy, agsuksukatan iti uniform na. Abay! Ungtanak manan ni mami, abigbigat. Apay aya, bigat, dahil tagiwat mo, timang mangag. Kasano ajak agungat Daytoy tuwalya nga inusar day tanalaing nga anak Imbalaybay kumatan itay. Insuro kamot no kasano ti agibalaybay abe. Kunakken ka pagpadaem di ungtuna. Ay nagbasit labahan nagdata. Saan mo nga ung tanday ta anak mo? Tani, mapan pa agiskwela. Mapanak man laangan. Oh, makitam day nga ugali na Ha? Gapuken ka. Iso akasta ti ugali na. Insurom at malikod latan. No adala ko mauray may sanga aldaw apaginanaem day tangiwat mo. Apay, saan ka mabambanog aya bakit? Mabanog kami tupay ngagdengdengagken ka. Apay, insyang, anyaya ti mapaspasamakan ka. Apay manang. Agrek-reklamo dagiti kakarubam. Day tala kanungiwat mo ti mangmangagda. Unget ka kanu nga unget. Patsem mo dagita akarubak. Apay aya nga unget ka nga unget. Anya-aya ti problema. Awam mo ti amok anas ken apag problemaam. Naanos ken nagagetmet nila kay mo. Nasingpet pay dagiti anak yo. Ibagbagak laeng mo't kadakwada ti umno manang. Apay, nasken nga agunget ka no isorom ida. Sandak gaya madengdenggen. Ay, maumadaken ka insyang no kasta ka la akanayaw. Daddy, dahito man di assignment ko iti mat. Jack amo ti answer na. Nagrigat man. Mabit lang takita pa yan imbag. Tapno isurukin ka, no anya ti aramidem, tapno masolve mo. Ay sus, medyo narigat na ito ya. Ni mami mlayangan, tanalalayang iti math. Nagadun tumanan ama sa una. Nagpasuro akan ko na. Ay abay, di nagsukatam ay uniform mo. Apay anak kawara igi salas. Yung kayornos, tapno saan nga agungat ni mami. Nalipatak, mami. Ay saanan, siyakon. Kumpurmin tumanin ti pangidisdiswam. Saan tumanin amalabaan? Uray si kamo, Berto. Ultimo ti t-shirt mo, tila pangidisdiswam. Imala dagiti anak mo kun ka. Mabalin mo ka di asulbaran da ito yung mat nga assignment ni Abe. Tanalaing kamat iti mat. Nay, apay asyak nga iti mang solve. Siyak ka di iti estudyante. Kasano ka makasursuro, abe? No ipaaramid mo mo't iti sabali ti assignment mo, Imbagak ngamin kan ka, daddy. Agungat manan ni mami.
Saan manan nga agtal na kasumana o? Jak makaturog. Itaman pa'y nga agurok dayto a tao. Saan mo't nga agurok-urok asigo? Na. Tapigpig saan na? Ay, Berto, agriin ka man. Saan ka makaturog dita urok mo? Na, taimpig-pig sana kitin. Kaslamat tan maparparti ababaw eh. Daddy, si Kataglot-luto? Ala, yung kaya ba niya ading mo? Tamangan tayon. Ni Mami ngay. Nakaturog. Bayam mo, tap no makainan na. Nagmayat gayam no nakaturog ni Mami. Awan tinatagari. Ay na, nagragsak dito balay. Amu ko no kasan makabalas kini bakit ka? Kasano, paray? Pigpig sak ti panagurok ko. Tapno sana makaturog. Ay, nagloko kan. Katsan ka masumardeng asumanao iti aldaw. Inton mapuyatan, maturog tumeten. Iti oras ti panagrubuat ko, nakaturog pa'y laeng. O di na ulimak ti aglawlaw. Ang mayat dayta na panunot mo, paray. Inton rabi imanan, pigsak manan ti panagurok ko. Di ka matla umay bumisitan iji balay. Kunam idi nga umay ka. Mapanak ko maa. Napuyatan akmat nga amin manang. Apay, anya aya ti pakapoy-puyata. Ni Bertuman, nagpigsa ti urok na. Jak makaturog. Ti pakas daawak. Saan mo't nga agururok ide? Daytan, ti ipikto na. Epekto ti, anya. Dayta pa nang sermon mo kadakwada Aga semmet ngamin ta inaldaw. Simre kan ija panunot na dagita ako nada nga stress. Ha? Kasjay aya. Awan, patyum ti bagbagakan ka. Dayta ti umuna asinyalis na anabanugan kan ka. Kat amom, no anya ti sumarunaw ang mapasama. Ay na, di nakmat pagdanagan na kasta amanang. Isukat na kan iti sa balay. Jay natal na babae, ti birukan na. Nagkunamot iti dayta. Ay na, adon tinabasbasak a libro maipapan iti dayta. Epekto ti stress dayta. Ha? Kat, anya ngay taramidak manang. Liklikam ti agunget. Kat, no ngay adda kayat ko ngay baga kadakwada. Kasanaw. Ay kat ibagam iti nasaya at awagas Saan kat akasta ang ngiwat kala ang ngiwat. Padasak no kabaelak nga aramiden day tasing-asing mo. At dapay kat tay nabasak ije libro ako nana. Ti sobra panagniw-ngiwat, dadaelan na ti pundasyon kan ragsak ti pamilya. Apay, nang basbasaam kadagita nga ibagbagam manang. Ay adda bayam, tainton sumaruno nga umayak, ay, itadkuntukan ka day a libro. Napuskol day jay. Ha? Basbasaam to Nagpuskol mo dun? Kaya mo, taitugot kun tao. Ay saanon, mamati akong iti imbagam. Ay, talaga anak karo ti epekto kin nila kay ko di pa ng sermon ko kankwana. Kaasimot, rinabii apumigpig sa ti panagurok na. Ay, nabigatan no isukat nak iti sa bali, no jak pa'y laag balbaliw. Ay, Beshi! Kunam nga umay ka umyan ijay balay. Saanan? Tamayatan ni Mami. Oy! Saanan anaungat? Kan, saan matan anangiwat? Ay, true? Ay, mayat ano kasta? Wan, Beshi. Ay na, nag-sweet da nga ron akanayon ka ni Daddy. Ay, kasta lati biyag Sana all. Ay na, nagmayatan o nagbalbaliw ni Mami. Ay, Beshi, umay kantulat ta iji balay, Wan umayak tulat ta ijay.
Itan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako na. Ti sobra a panagniw-ngiwat, dadaelan na ti pundasyon ken ragsak ti pamilya. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.